Sing lempar saji bukatu di bini kampung syarat kayang gelang jadi lakar memirasi lawan lang ngali tongos ni melang pangsi desi makan gelang berasa lawan ragam di bini yang dia mau dirasa bakten di bini kampung seeling gelang di gelang meragali kanti gelang dulu dikejar bibi setap besar diadu diajar ngiringan sa pemargan gelang kita masih pemargan dan akiling siribun gelang kita masih tinggi hidup pria keluarga ditinggalkan penidih gelang pangsi dekaya pokas dibidin ngiringan gelang bibi gelang subunmu Kija lakar bibi ngiringan gelang lancaran medala jempol sogen gelah dijabu beli subun untuk dan gelah lek gelah bibi pangkudu kadang gelang subun mengkap Bahasa yang untuk besekan ras gelang berita kalau lakar ngirang yati si matur maru dengar pas baru san itu diamen ketong sakit seperti ini sepaling merangalin Ratu Biangku kau yakin nak kengken kalian beli niki beli keperantanan titiang beli nyarangi titiang keperantanan nyali tang titiang mana rikala titiang pacang kaudiana beli saget sampul deh kuentan deh ngungkur titiang nyali titiang beli titiang sampun bajang beli sampai tembak pengejaran kamu kalau mau coba jadi kaudiana kan titiang dong dadi merasa siap di subane ningah rasa gini begitu dong marajani di subane beli teruna idewo baca metulah nah ingatan ini sebeliwat dugas mungkinik yang kini sudah sirap barang-barang ngopalianan barang-barang yang disirap dikengkene beli duran idewo masih duran yes iya ning nika rausang beli tendawak tikyang kanton alit beli ngalar kanton alit mangkin tikyang sampun bajang beli sampun teruni meriki beli nukoten tikyang nyalit mana tikyang regipun panjang beli oh durian do dewa ngelak hati mereka beli ngelaksana bukan gini beli mulai sangkan sayang mereka semalih ngeman bos ibu ide bos sarang
sampura yang pisan sekian titiang sariwaku. Kadirunto wacanan belinerik sekian titiang gumanti medaging pisan. Dan yang titiang sarang beli gumanti wantah kembar kuncing. Saking alit ngantos duur manggane presiden sarang-sarang iringangan beli. Tuh pemawanan beli sing sida pesa ulau dadi. Kadi sepit beli. Iya ning beli kawan pun titiang naler mangga nyarangin nangan beli. Dibecekin naler titiang mangga presiden nyarangin lingin titiang. Paketo subuh jenis. Ien subuhnya barang-barang pasti kaya langan lebaran. Hai bibi. Nona sebelum tersisip titiang. Jeneng bagus, kita masih jeneng ayu. Putra ibu sayang makeruo. Disubane pada telak kang ibu di pelangan jani. Idewo sebuah meraga duor, bajang truna. Apa buen bisa sadi dewa menyama beraya. Maganduwi rasa buka yang ini temukan ibu pekedang-pekedang. Asih ku masih selunglung sebayang rasa suarga sekala ni rasa yang ibu ratu ibu bas banget ku mati ibu pacang ngemekan sekian titiang sarang ide beli wenten titiang dur tadi mangke ngiringang ide beli ku mati wet sangkan yang suecan ibu ne kalintang luwek sekian titiang sarang kali ibu kini ada keridauan Marodang matur sisip titiang sampun di titiang sida napak sarang kalih titiang sarang adin titiang puniki dados ibu pranegada nedone sekian titiang menawi wonten kansen ratu ibu sedorong ibu pacang ngerundruang wacana kadi atur ide beli waktu wenten kumanti sanet tunasang titiang kewanten ibu sampun nang iwang penampen nggih ono kapur bibi titiang nek ngapi nek kira-kira apa lakar takon nang idewo apa kadi atur ide beli sani wau patut bahwa si beli nalareng sekian titiang le wau gumanti wantah ide beli sayang ring titiang malih sikini ide beli gumanti wantah ngemban lapung wacanan ibu nering-lingin ide beli kau yakin ini nak sapon ambil ibu doning titiang rumah sering poko dan kadi bawa sisani wau titiang sampun baca ibu ratu doan dong istri sampun nang runtuh pawacana sapunika ring idona kelingsi kangen mana titiang ratu yen ing dados pinungsur titiang sampun nang bisa inayang asih kato danan idona kelingsi yen eling le palungguh cokor dewa dokeng ngune inayang pawacana ratu doagong nawakang matur sisip titiang sampun wenten atur yandi kadi sapunika dados datul bodana duwene siosan pisan semaliga sedih kimkin ton ditiang jadi bagus kita pasti jadi titiang ibu sing mempisalah kapinang ideu makeruh apa nejani sebuah antas silaka raosang ibu sing ada buen lakat kebang ibu nepina kesaksi sekala sing jadaleng dua penyeruan ni dewoni uleng no barak no mesangkil kojong ni dewo kamu mai lap-lap lup-lup ibu nyelamat tanah ke buka dewa pang nuju dewa mau buka jatuh sayu wakti ratu duago dokeng uni titiang iring idona kelingse ida ibun palungguh cokor dewa ngaman ida rakan cokor dewa titiang nyambil sugro titiang iring palungguh cokor dewa sedih tingking palungguh cokor dewa ring tengahin margi sapunapi kupok kayu ngakelingse ratu duago sakit aten ibu ne keliwat ne ganti kayang jadi ibu sing idang lakar nilangan penkengken undok ene malu
Kandi aja nih dewane ngepasan balan melingge kan rasa ditudurong terus doaku eleng-eleng kayun paling coba di dewo sane sampun lintang bangaya makin nake alit-alit sampun pada dhuwur ini kau makin suryani ratu doaku sampun angkat sampun angkat yang surat doaku ngisir Ian sing ada masih banyak-banyak di Bukit Seni. Iya dia dapat keluar nu banyak ide one kewan lebah tene kapinang puri Bukit Seni ne bandong. Apa nih bus weca kapinang banyak emang kemekejang bakti kapinang ibu ngerasti tiang jagat ini subuh pekenoh dia baklawang. Gumi Bukit Seni ini kejarah kapinang Prabu Surya Kencana. Kantos mangkin ibu me. Apa mawinan? Ibu ngoren belen di dewane pangsi dan ngomet ragaan di dewane. Bibi nang lekang kamput rada. Iya namone nak cekik. Gewala yang ida kapi tawang kapinang Prabu Surya Kencana nih. Memehani dewane lakar dotang sengko sampun anak dulu aku dia ampun yang bisa sekian dia itu wit sangkan yang melek bisa tanah di yang manggani uning kawiakyan mawasti bunyukan kayon malih kani makin dijadi kini seperti apa nih dewa suka pada duor geng-gengnya banjani ngayun nih tulungin ibu bang sidang ngelimak banyak-banyak idewa di dini bang sengkati jani wabut luar ide wang lapanya kemudian doni dewa ke Jabopuri enau ke Jabopuri pamekasi dewa nak subot runa raga ni dewa ni tiduanya ni dewa mata tangon ngidiolas aliang raga ni timpal itu masih dewa ngidiolas Kang matur sisip di tiang ibu. Wis sampun di tiang miragi. Matur wacanan ibu kada sampun miragi. Dados dina herang di tiang. Nabi mau ya. Sedo ajen di tiang duking ini sangkanan Prabu Surya Kencana. benar jadi Ini buaning tiang sampun kewa kadimon. Semalih ibu sampun ngijin di tiang galah nuna saja. Nelabang sana kawas Haji Sastu. Pramanipun Haji Danur dan Haji Peperangan. Nika jadi sampun. Sanam berjaga bisa di tiang. Jaki maku kan kawisesan Surya Kencana berarti sampun. ibu geras di tiang besar dormaning suksema ibu nih kita masih bibi sedangkan putran gak tedon ke Jabopuri dabang ide kubo kare geras titibati lagi pemerajan pangsi dan labda karya sidang yang don pembantu ini deh ini bagi yang tiang ayo sini ke